ono be kwa agyaw na oda dem a ekom dede wa wonidie no bibiri abre na omo ya paba abato na nkasa no omo ya paba efre bibi afrobarometer so ati omudia enti yakwa miska ya wa hwe afrobarometer 10 no hwe confidence in democracy Ghana atia perform say wi abaye koto no 2024 enipa ekika ko opepe mienu 2 million ene ka dem a omo ha omo kura mpia nkoto aba omo ankoye rally ambom si enko ene omo afrefre omo ho ankura na se ankura nkwa ye omo adwen se me nko netimi boa ekuduru opepe mienu dia na chese asemo ye den ya atoye na enisi ehwe na jigu se afono yen ya yempe baby fufuro emfamfa na de na baby fufuro na wokọ no ohwehwe gidie ohwe akandi atene na ewom ohwe akandi ani so ade hunu no so a bitimi aboa makomo ede wo no eswate Ghana yetimu no obi kunwe agi amanyo simu fa hodie mai Kwame Nkrumah efiri sa ben no besi ne ye botom hihie yenya botom fa hodie ebe kakra obo Kwame Nkrumah din so na gi amanyo simu fa hodie mai obebo alanche matin se ona beji botom fa hodie mai efse no ntina oba yehia wo bia wakwadre botom semu yehia obi obetimi adi yenkan na watimi a kire kwan a emeburu no so benya bibi e de omunsa afa ho na yebo ni din sa no enye kwa waye bia me yehu papa we ene otena dem eye nhihye amanko frofia manone ebe hihye ka e wo Ghana wa ankoje bosia wa IMF wa ankoje bosia wa World Bank wa anko fem sika wo bia e na dwene ebe ye kasai ye hihye ka e wo Ghana e koton na manone na dwene a papa we etimi hihye 300 factories go ho ani eye no 1D 1F kakra ene aban si watwam na wo ye 24 hour economy ni obi adomo factory ahasa no atogu untungu wati ase nti papa no waye bi am yehunu se obetimi aye nti ye keka ben no ne ene ne kwa esuro bi anim na obi wonu hye oboso de ubekọ han mu usuro so obedi nachi usuro bia one na ma ebunu mu unhu wanim atachem kwa wo tetehwe ama usuro se wudi akire wo si na ademuni papa yi ni ade onu ko sole acha mfie nai so pese ko bunu mu a no wasai woti ase na se wo be pa ba e wo bunu num no ada dem na binum be di achi no mo ato akoso akose ade de na che se wanka se wadi wo hwambo abra obi fufuro ho a obetimi ade akire ti UP ne de yesi yatrem yenya yenni ahoto wo ba bia wo bia se ye NDC se ye MPP se ye gina mfinfin floating voter independent ye ho meti bia no UP bia ni nsem ye bia ni pono ye broad based ye gi obia Ghana fo a aban we ba no ayibodi aban we ba no ayimodi chese aye ntwawe munyina no ye ba se ka madwene munyansa ebum na musom Ghana enti ye ni emoto no Ghana first. Okay. Yes, Ghana ni din kan na mira bobia samwa ne wo kan se yura alan kwadwo chematen obama eboto mu fa ahodie ba bia Ghana dri yura enya den ma no se uni eniswade hunu na ade den ma wo ono no efi ni nkwada abrim ntiti ya titi nyina no eye sikasem odi fi aduonu mienu 22 no ye adwuma ye manager o UAC na nipa na nimfi akwanim na sabre no ye UAC ni na broni na tete no adwuma mu eye ankura adwuma ote ho no obeda nhihye bia no na efre na Empretek Ghana adwuma akese Ghana for dano no uyimu waha aduoso free waha 70% ona tete wo. Okay. Oti ase na make say oti aban mu nso no oya ade a ebe mu a na ekoso 1D 1F na enkoso vehicle assembly plant ni ho enti waye a odeye ne din mu kura no odeye enti ono no ohye obo a sabio de nansi buoso o ni frenia de na yedey esi buoso efise waye eda ho
pefe se waye nti enye ne din kura se obepija no obeye na oye greater Kumasi project se matinka Buankra ya mfise wo huni editri ko Buankra unse wo fatri nko ko Buankra se ukoyi niama mfaso bia maso sikanim nti wono no wo hye 5,000 acres etwa Buankra ho a ngombe greater Kumasi project factories ebe wo nti wo ko Buankra akoye se wo ko industrial city nti railway no ba ho a ebenya adwuma aye ebenya niema afa saba tema ebenya niema fi tema de akọ ena Buankra no mfa so beba so waye bibia awie ama bre wa ban mu no abrofo ba ho Korea fo ne ada se o manage won pese o moboa etu aban ne gu ye no a o so matwam nti Buankra no akọ de dem we no o wani so ade hu a geta Kumasi na Asante manya de o mani ato so sewia o de no pese o ye no okay region bia no what the opeso ya our creature great transformational plan the great transformational plan ya kwasra ahimfie otumfo obi bi transformational plan say ya asime feel no buy dwemo se dia ngoma ne stie no se Ghana for to aba machire matin no obeye ngoma no ho adwuma ka Ghana besesa nti obetimi aye ya kase wontimi nya na zo bia ntimi nya na je sa sei na di to aso de sei chese liberty dia nambe ebegu afise kakra na edom de ba no kura na ase be hye kura enisi e pa ba no mom ne empe ba bi mfa ye pa ba no ni ape ba bi ayeden afa edida so wo ba bi a ye mpa ba wu ye ntrafa ko enye nim guase ye yu ba bi a ukọ ba bi okay se oman no ekuo mienu edi edim no mayi bia ba ko abaya yetimi eko baabi fufuro okay na sebe anomantu a obuada me pe Rollins ye no se anomantu ogina ho mira ma memra so na me tie we dey say chief scribe kasawia nanka enye ba me fa kran so say eyo bia adwene se be ye den se new party ebe take over o man year na chese de ye ka kire hu nyina ne se Ghana fo nyina agya to se ohia de ye de betra for the rest of our lives some na se two parties by ohia na dokre be na nkwa so ya ifiri bibia ni bai ekwan nyina nye se western north nipa timu be ya tumu se ya de ye mpensisa no de na ye ka kire wiase nyina ne se ye mpese be fa kwan papa so kwia yosem kwia ye mpese bu betre. One of the policies are any United Party. You need that's why you free say the beboa Ghana for you and say Cocoa board to me organize it. Beto Cocoa if we are for her. The argument is that on my non song of wasn't beto tomatoes, beto Bahire, beto and until United Party. You see a bar bem yamia adum na a yinim send yamen be yadum most more do me a becayo. Na mama dwuna ye ndc MPP a ye ba ye betiti ekuo nipa ye be hye omu ye be mo nsika ombeko bank na o my license buying companies a atosode ne de keka ho nyina mba beto emeburu ye wie school mi si krom ha emeburu ma hye omu be 20 omu ni adwuma ye so nyina de ne ye ka kire ye si ko school ko wie university bend the midnight candle and na tie di baba ye sua nyome ya ye ko wie university ba ya adwuma no wei kwada ya academy ana akoda ne betting ene kwasiada ne memenda bedura na me yem hyehyem betting professors obiti Madrid Bob Barcelona versus Real Madrid no obiti Ghana na nia bre is as we investor akotwa ti player bi da form one obi bu football ge ha edigi ani ni nyina ko wie se ipa ne ni adwuma oye ti kakra na e ba no office faketo akachikase okwa akoye ya borosa bebia Ghana edu no e leadership e decide everything obi an ko Dubai 90s bi enim se ne Dubai tie na nkran first in Dubai e ye denene obi a peso okodwodwo no wo wia Ghana sika emphasis
Ye no. No masadi akoma Dubai for no. E ye di no etumpon leadership. Leadership is everything. Je wodi woni na ni so ade hu so a mo di akire nyina mo ni so ade be dey e bi so a enu nti na yem pese e be ba nsa na abeda ada Ghana for no already now from the movement days till date no ye the idea very great transformation plan bill ye sure so can be Yankwani the only political organization ye ni Ghana for ye di nkan ma kwa pam ye di so ade hu na akire mu say ye kase ye ba de be inflation so a ye be fa kwan ABC de so ye bete so ye kase ye ba de be mabunu adwuma ye be fa kwan ABC de ye be ye a ye di atu Ghana for so mo hwe na for so hu bia mo nkan kire bi si da omo makara omo wa de ye friend manifesto manifesto de ye ken kwa a set of promises bosha is a bosha hu ye ne de kaka say adwadifo ebre tiki baya ye di ade friend traders bank beba ye kan ya de chi ya we so the SME bank beba we so the women bank beka bank be na nya SME loans women world bank na bi wo La Paz wa bank rada cap price egu ye kra hu be fire enso ya ka kire Ghana ntima money no that de bia ye salai de akosie ani akowie nyira ne se Ghana for wura e politics esote esu hwan tie ne ye to aba enipa do ne mpeso bede but is because in nadano adoso eno ni ade a ye pese United Party eba besesa ne besesa no okay ye be yisi kase me free politics mu eno kwa brane ko pempia wa hwe ya ukro beton okope president a hwe presidential candidate say ko ye yi yeso obi nkotua 46 billion ma akwa 46 ade the UP na ba ne mu so my liberty na posterity will remember this day okay mo kura mo ma ye kwase beka asem bidi twato amacha wana be mu no mo empanele a nyesa afna mo be MPP NDC mo so mo ya ka ho MPP wa NDC wa UP must be in essence I crado your policies your regional chairman executives everybody is ready to deliver. Okay. Manya sana maya yipemo. Ba yin sem be yin tino. Martin. That's it. Chama, ba with you. Mystica, we dey vedo asupa. Ede de yate nsem na nia ko nyina asese a UP eye party a ejira ne naso. UP is no more a movement, a party. Na nema a party ne say ni odi anim no. Ani daso e wanimu. Okay. Na kran me tia say ani daso enhye aniwo. Ye nua ne ye papa align Chrematin or you try and test it. We will be out in who to swear ye. And some of us we don't look so political, but yenina ye throw a towel to support align kwa Chrematin. Na nyoma bebre ene wa kwamu a ye de ho to so be yi entina yanso ye yi anima ye support no na okwa grassroots wa enkofo bebre ena aye ready so mo ede o mo support massively ede ma ye pani align kwa Chrematin na we de afa na ya set ball no rolling na with time we studio ha ubehu bebre. Okay. The youths are ready. And the youth, they are responsive to the leadership. You tell us we also baby any Western North. They are going to show, say they almost support align. Now supporting greatly because of who align is. Align will be a visionary or you'll be a war and it's wadi. Now some of us you're studying for a very long time, and this is the time I was here back out boldly nearby best support no. And near ye can say Western North UP party aba na aba strongly na ye ba nearby beboa near the sister aba. You know panic or kasa no ka bibia fa say ye de koko na nkwa ne anim. Na man bia develop bia is about policies. Na ye pani no ade ba na ye free bibi normative economics. Economic I hear welfare. Sisi ankofo adua abro memeti ya me ekuani o. Enye teacher adwuma nkwa na me assistant headmaster. But enye teacher adwuma nkwa na me o. People produce and the market disappoint them.
Go and look, go and read into data right now. Last year, and go for an area bro last year, na kuyafo no motor bro ni say. And the market structure bibia say. Ghana utimua one way about humana dia sound because of leadership. And this is what Align is calling for. You put your house in order. The youth, be ready and support massively. Align ne banner or banner, and yes and no. You are visionary into your chance or you go oriented. Bibi and akana ama oye ni oye. Now it is for good. Into yambrani yame support no. Na yempaja Ghana. Every baby I want. Yemfan call the great Tahita yepeseko. Na yepani Align a barber solve your problems. It's a problem solver. Okay. Now yes, we also there. Ye baby ye way put ye BBI agric. We are too close to nature. Forest ewoha ene nyoma produce nyina. Trade and industry okwo nyoma bebre na wade buy you. Na sisi awahi. Ye ko factory na ye ko locate ya ye see de ban nyina because of policy. Na nunti na land ba. Na de ba wi a sahwi. Ye be produce nyoma wa ha. Ye be ye nyoma industry be ba ha. Na ye nyina ye nya ne eseyen. Enti ye ba ena wi adi a na UP ya structure no. UP ye dia tutu ye a party. Ye report it down to the constituencies. Now call down even to the polling stations. Obia ambarambe supporto. Na ye fancy ye. So we can say o se sonuma ye paja. Sonuma ye mpija. Som na ye paja. Okay. Usoma ene ye paja o. Enti yen so UP mo na ye fancy ye. Na mo gidie ni ahotoso ne say ebe wie. Okay. If you say nyuma pa Bible said wa she nyuma pa se no o de bekwa wie pa. Enu ya Bible nyuma pa. Ye pani Align kwadwo kyerematen ahya ase no. Say ye somu na ye paja ebeko yi. Na ye nyina ye tro ye tawo support. Okay. My name is executive, my secretary, communicators nyina wa ha say na ye somu ne asomu yi na kakra ebe wie yi. Martin, chama me so me das. Me no ma me ti o ye braniti. Kakra meka dia form panifo de no so say. Ya nkasa ye mu ye botom ne ahokyere ne de enemu. Na Align kodwo kyerematen no. Edin kyerematen no me de ba sahwemu a. Kyerɛ sɛ obi a ɔkyerɛ kwan. Sɛ ye bɛka sɛ kyereme aten. Cause Ghana ya yira. Eti sɛ car enama nadwo a ne light adum. Hu ba bi onam. Enti kyerematen no, edin kyerematen no na me kyerɛ sɛ oba kyerɛ ye Ghana aten ma ye fa so. Me da ba se. Me so me da se. Ma me ti o minua. Yo Mr. Ka. Mnusem panifo aka ne nyina. Sure. Na ene wie wa hwe se mrante a yete ha. Na ya twe ye ho afiri MPP ne ndis ne aba se ye ba bedi UP achi a. Na nye bibia na epam ye yo. Ghana mrante ye hia adwuma. Enye bibia ne se obekọ school be wie de na be obeye. Eye adwuma. O ma ye timba bi fa nipa adwuma ye trade department. Security service, education and health service. Asa ye first ankrofo no wi asa ye aka na ya anya yi no je se nya bibia ye nya adwuma bi anye into UP de yenim se UP abasa oba beboa ye mabru no nti na ye mu bi no ya de ye di akire nti na wie ne ye beka no yenim se ye nya bai de ya ba Mate UP o se Ghana first. Okay, Ghana first. Yan so ye mama kwaba ye mama trans so na mabai so yan so de ani bedi modwumadi achi as incentive for na yahwe na da obobi a wase ye bo e de support UP no yanso be ne sara se ne ye de ma parties nkare a ewo Ghana ni nyina na yenim se ne mo ya kasa adwa mu won hyehye pa bebre e de ma timamufo e no man Ghana saa nso na de ani bedi akire se mo be ye no na e de mfaso de abre o ma mu ni nyina chairman ma menni wase be twatwa wo de wo ye fie nipa am say general secretary mo de o mo fie no ho ene bae enti ma men je wo last word na yan je no aso de na afie en sorry so Yo mystical wonders. Ye beda ye mpanimfo ase na yasere ya mese so mo kwa onso onko de ataba na so na mfo onko dujojo. Okay. Na ne mesere ne se UP agina brane. Okay. Na UP aba for development. UP aba for our problems solving.
enti youth in focus youth no ms support massively okay na yɛmpagya UP mfansi na yɛma enya kono na yɛntɔn no UP yɛtɔn a eyiyi yɛtɔn ankofo are ready to buy enti UP aba okay aba brane mate chama me da say general secretary Esiga. Mbacho mama tie wase me twatwe Akukuduro nko ani hia. Oh okay Akukuduro nko ani hia. Okay De wugina no enye ode. Enso yam hihye wo se ofiri ho a enye yi. Ade na enye yi. Se baabia ni ho a obekode a na otu badamu a eye. Ene de UP aba. Abie ni nsem. Obia timi bambi. Emu hihye da ho fan. Sebi yen nkoto aba esumu na ade echi ya kase ewie. Bibia ye bia no obamu a wo antoso ogidie se osombu na omodu nko ade a onsabeka dibre a wope na odi asom Ghana the UP Ghana first. Okay Ghana first yo you rabo abia samoa general medo wase na mi antem no be bo me bebo na me de be so me bebo me de be so enti e be na wase ene mo bre ne madaje a manya ma ye na awie o Liberty 92.7 FM kasa video so na mebo general secretary omo amtem no amo na fe agudie ma konfo no abetoa so e de amaye aha nanzio neba e wose ebo enti antem ni me de wasi me sorry so na agudie ma konfo no abatoa so e de ama me dan panfo yase so mo ba awie na omo ne yen ebedi nkomo